ti se Crnogorci brane. U svom poznatom delu Balkanska carica, kralj Nikola opisuje Zetu. Zeta je stari naziv za Crnu Goru i teritorija Crne Gore se zvala Zeta sve do turske okupacije. Zeta je poznata država znamenitih ljudi, velikih junaka, najvećih junaka. I evo da čujete, pročitat ću vam kratak tekst iz Balkanske carice o Zeti, kako ju je opisao kralj Nikola. Nešto veoma dragoceno, veoma važno i veoma značajno. Kralj Nikola kaže: što god je srpstvo imalo slavno, imalo sveto, imalo glavno, srpstvo. U to vreme, pre više od 100 godina, pod srpstvom se podrazumavalo nešto drugo od onoga što se danas podrazumeva. Srpstvo se nekada smatralo nešto uzvišeno, nešto moralno. Ljudi su znali da sama reč Srbin potiče od imena Nojevog sina Sima, koga su u Indiji, odakle veliki deo ljudi na ovim prostorima doselio. U Indiji su Nojevog sina Sima, koji je bio patrijarh, zvali su ga Sarm i od njega su nastali Sarmi ili Sarmati. I Srbi su uzeli ime po tom znamenitom čoveku, po kome su, dakle, jedan veliki narod dobio ime Sarmi ili Sarbi, ili Srbi, kako mi danas kažemo. A taj Nojev sin Sim, u hebrejskom Šem, što znači na jeziku Svetoga pisma ime, a ime označava karakter. I kada se deci daje ime na rođenju, daje se ono ime sa kojim bi roditelj želeo da to dete ima takav karakter. I to se baštinilo do skora, a pogotovo u stara vremena, ne tako daleko, do pre nekih 100 godina. I srpstvo se smatralo kao jedan koncept, jedna ideologija poštovanja Božjih zapovesti. Danas se pod terminom srpstvo podrazumeva nešto drugo. Više današnje srpstvo liči na navijačku grupu koje je dozvoljeno upražnjavanje svih oblika nemorala. U stara vremena alkoholičar, kockar, kurvar, lažov nije mogao da se izjašnjava kao Srbin i da se poziva na srpstvo, jer je pozivati se na srpstvo bilo nešto uzvišeno i veoma odgovorno. I u tom kontekstu treba razumeti ovo o čemu piše kralj Nikola. Dakle, on kaže: što god je srpstvo imalo slavno, imalo sveto, imalo glavno, nije li Zeta to odnjihala? Zeta je srpstvo sve osnovala. Znači, gde je osnovano srpstvo? Koncept promocije Božjeg načina života. U Zeti. U Zeti je u 8. veku pre nove ere došli su potomci čuvenog Kada i njegovog sina Ilirija, od kog su nastali Iliri. Znamo da nisu se oni zvali Kad i Ilirije, nego Gad i Arilije, poznate biblijske ličnosti, ali Herodot ih je tako nazvao. I iz Zete, tada se nije zvala Zeta, ali i sa teritorije današnje Zete, odnosno nekadašnje, i danas postoji Zeta, ali na manjoj teritoriji. Na teritoriji te Zete o kojoj piše kralj Nikola je došla pismenost u Evropu, kako kaže Herodot, otac istorije. Ponavljam, nije se u to vreme zvala Zeta, ali Crna Gora, a pre toga Zeta, je kolevka evropske civilizacije. I o tome govori zvanična istorija, koliko god je falsifikovana, ali ona mora da prizna neke stvari. I zvanična istorija spominje Sima, Hama i Jafeta, Nojeve sinove.
Koliko god da je ateistička i falsifikovana. Znači, i zvanična istorija falsifikovana mora da prizna neke stvari. I kaže, nije li Zeta to odnjihala, Zeta je srpstvo svo osnovala. Tu je započeo koncept promocije Božjeg sistema vrednosti. I odatle su došli najkvalitetniji ljudi. Ne samo na Balkanu, nego mnogo šire. Na Zetskoj njivi niklo je prvo srpskih vladara vladarsko drvo. Najpoznatiji srpski vladari koji su promovisali Simov sistem vrednosti, biblijski sistem vrednosti. Oni su poticali i Zete. I dalje kaže, od Vladimira pa do Ivana, sve što je Srba i srpskih strana, u hlad je čudnog drveta bilo i kolo srpskog jedinstva vilo. Od Vladimira do Ivana, Jovana Vladimira, čuvenog vladara, pa do Ivana Crnojevića, koji je osnovao teokratsku državu i spasio narod, spasio srpski narod od biološkog uništenja. Ali ne puškom i mačem, nego pre svega prosvetiteljstvom, štamparijom. Ivan Crnojević se protiv okupacije i njegov sin Đurađ, koga je on naučio, su se borili prosvetiteljstvom, onako kako je Isus zapovedio. Između Jovana Vladimira, koji je živeo u 11. veku, pa do Ivana Crnojevića, koji je živeo u 15. veku. Tu su bili najznamenitiji ljudi, uključujući čuvenog Rastka Nemanjića, najvećeg prosvetitelja, koji će kasnije dobiti ime Sveti Sava. Kaže, od Vladimira do Ivana sve što je Srba i srpskih strana, u hlad je čudnog drveta bilo i kolo srpskog jedinstva vilo. Srpsko jedinstvo ili semitsko jedinstvo. Jedinstvo svih ljudi koji prihvataju taj semitski ili ilirski sistem vrednosti. Božji sistem vrednosti. Ponavljam, u to vreme se pod srpstvom nešto drugo podrazumevalo. Sistem vrednosti zasnovan na Svetome pismu. A ne promocija jednog navijačkog sistema vrednosti, jednog huliganskog sistema vrednosti. Junake Vojvode, kraljeve bane, careve naše, naše župane, svece, knjaževe i državnike, zakonodavce i sveštenike, sve srpstvu Zeta dala je mila, Zeta je leglo srpskih sila. Zeta je leglo srpskih sila. Zeta, kasnije Crna Gora. Koliko god da je Crna Gora nastala kao ime u vreme okupacije, iako se taj termin spominje i pre turske okupacije, ali kao država, kao provincija je nastala nakon turske okupacije krajem 15. i početkom 16. veka. Jedna jako lepa pesma koja opisuje taj sistem vrednosti koji je se baštinio u Zeti, a kasnije u Crnoj Gori, a svoju krunu će dobiti nakon Ivana Crnojevića, koji će postaviti temelje te jedne jake države, koliko god ona bude bila u teškoj situaciji, okružena neprijateljima, prihvatanja adekvatnog sistema vrednosti. Ivan Crnojević je uspostavio temelje da se sačuva čitav jedan narod. Kroz sistem koji je Bog dao u Svetome pismu, kroz sistem državnog uređenja koji se zove teokratija, odnosno poštovanje Božjih zakona. I mi čitamo u izjavama i u izveštajima stranih pisaca i stranih autora šta oni govore o teokratskoj Crnoj Gori. I to čitamo vezano za početak 19. veka, kada je teokratska Crna Gora postojala još par decenija. A pre toga, to je bila još jača država. Još se više primjenjivao taj sistem vrednosti. Ali evo, pre nekih 200 godina možemo da vidimo kakvi su tu ljudi živjeli. Nije to bilo mnogo davno. I
nastavljam da citiram francuskog oficira koji je došao da ratuje protiv Crne Gore, Viale de Sommiera, šta on govori o onome što je video i čuo i razumeo u Crnoj Gori, koju su mnogi opisivali kao jednu od najzaostalijih i najneprosvećenijih država na svetu. Slušajte šta kaže dalje ovaj francuski oficir. Zapazio sam da Crnogorac nikada ne govori o sebi. Ja, pa ja, pa ja. Nikada. On o sebi ne govori. On pušta da drugi o njemu govore. Ako se priča o događajima iz borbe, onaj koji je najviše doprineo nezavisnosti nikada ne govori o svom požrtvovanju. Onaj koji je dao najveći doprinos u odbrani otadžbine, on nikada ne priča o svom doprinosu. A ako drugi o tome pričaju, ako drugi o njemu pričaju pa ga hvale, on onda kaže da su svi zajedno tamo bili. Svi smo tamo ratovali, nisam tamo ja se najviše istoko. Mi smo zajedno doprineli toj pobedi. Ako je zadobio dosta rana, nećete ga vidjeti kako pun taštine na trgu pokazuje svoj izrešetan štit. Znači onda da pokazuje svoje rane kako su ga povredili i kako je sav njegov štit izbušen. Neka to drugi pričaju. On će reći, drugi su bili bolji od mene. To je ono što piše u Svetome pismu kada Bog kaže, dosta ti je moja blagodat, moja milost. Pravi Božji ratnik je zadovoljan da učini ono što je ugodno pred Bogom. I Sveto pismo se kaže, kada je tvoja levica, da ne zna desnica. To što si uradio, nemoj da trubiš pred svima. I to što si ti uradio tajno, veliku stvar, Bog će te nagraditi javno jednoga dana. I to svaki teološki pismen čovjek zna, uključujući ljude u teokratskoj državi koji su tako naučeni, tako vaspitani. Pustiš da te drugi hvale. A ti i kad te hvale, ti kažeš da je to preterivanje i čekaš dan kada će Bog da te pohvali pred stanovnicima čitavog svemira. Dalje kaže ovaj francuski oficir, ostali smo u manastiru nekoliko dana. Obišao sam ceo kraj, 2 do 3 milje unaokolo, govori o manastiru Vasilija Ostroškog. Obišao sam ceo kraj 2 do 3 milje unaokolo, tragajući za stvarima koje bi mogle da budu interesantne za nauku i umetnost. Kakav prizor! Na svim graničnim međama, glave nabijene na kolac, na najvišim planinskim uzvišenjima svedoče o ljudskoj ludosti i o zaboravljanju Božjeg zaveta o stvaranju sveta. Gledajte kako on interpretira Božji zavet o stvaranju sveta. On ne prihvata to što vidi kao posljedicu ispunjenja Božjih zapovesti. Da je to mehanizam zaštite, slobode i nezavisnosti jedne zdrave teokratske države. On to gleda drugim očima, jer je tako naučen. To su odrubljene glave zarobljenih Turaka zulumčara, koji su se drznuli da ugroze slobodu i nezavisnost i mir stanovnika teokratske Crne Gore. To su odrubljene glave zarobljenih Turaka zulumčara. Ja dodajem ovo zulumčara. U tekstu piše samo Turaka. Ja sam o tome govorio u prvoj epizodi. Postoji razlika između Turaka muslimana i Turaka zulumčara. Turci muslimani su naša braća. A Turci zulumčari su naši neprijatelji, naši krvnici, koji ugrožavaju naš mir, našu slobodu i protiv kojih se mi branimo. Na biblijski način u teokratskoj državi. Evo kakav je biblijski način. Onaj koji promoviše smrt treba da bude likvidiran. Da svi vide.
Da svi vide i da se boje. Da nikome više nikada ne padne na pamet da nešto slično počini. Crnogorci, istina je, pribegavaju odmazdi. Po velikom broju glava, koje su odsečene i nabijene na kolac, može se zaključiti da se ovaj način pogubljenja često primenjuje. Ko pokuša da ugrozi mir ljudi koji žive u teokratskoj državi, loše će da prođe. U demokratskoj državi moraš da ćutiš i da trpiš teror. Okupacija. Kad ti okupator zvizne šamarčinu, okreneš drugi obraz i gledaš da se skloniš. Kako kaže vojvoda Kosta Pećanac, u šumu. Sklanjaj se. Ne možeš da ratuješ protiv jačeg od sebe. Živi po Božjim zapovestima, sklanjaj se. Moli se Bogu, dovodi se u red. A Bog ima način kako će da te izbavi. Kao što je izbavljao svoj narod koji se prizove pameti iz ruke njihovih neprijatelja. Dalje kaže, nije na odmet dati pregled nastajanja i razvoja ove crkve koja je mnogo puta uticala na sudbinu Evrope. Sad ćete čujete kako je nastala ova crkva koja baštini ovaj sistem vrednosti, iz koje su ponikli ovi vladari, ove vladike i mitropoliti, koji su bili vođe teokratske države, odnosno koji su primenjivali Božji zakon. Pogledajte kako je nastala ta crkva. Imate u knjizi detaljan opis te crkve. Ja ću vam pročitati najznačajnije citate. Slušajte šta kaže. Pošto postoje razne crkve, razne verske zajednice. Ali ovo je crkva koja promoviše kidanje glava onima koji ugrožavaju naš mir u teokratskoj državi, našu nezavisnost i slobodu. Ne da podržava, nego savetuje. Slušajte da kaže. Pošto je 1333. godine od oca nasledio presto čitave istočne Dalmacije, Stefan, car Dušan, na njega misli, kralj Srbije je postao najslavoljubiviji i najljubomorniji vladar pravoslavnog carstva. Car Dušan je postao slavoljubiv, ljubomoran. Prikazuje ga u negativnom smislu. Sad ćete vidjeti zašto ga prikazuje u negativnom smislu. Čim mu je snagom oružja oduzeta bogata Bugarska, čim je zauzeo Bugarsku, i mir bio zaključen, pokorio Bugare, neodoljeva želja da postane car učinila je da ga podanici jednodušno nazovu carem rimskim i srpskim. Ovdje on misli, jer zapadno carstvo se nazivalo Rimsko carstvo, a istočno carstvo se zvalo Romejsko carstvo. I car Dušan je bio krunisan kao car Srba i Grka, odnosno Srba i Romeja. Pod Srbima su se podrazumevali Iliri, potomci i baštinici tog sistema vrednosti. Jer Iliri jesu potomci Sima, odnosno Noevog sina. Tako da je on sebe krunisao za cara Srba i Grka, odnosno Srba i Romeja. On je pravio razliku između Srba i Romeja. Mi smo Semiti, Srbi, Iliri. Božji narod koji je dobio misiju da promoviše Božji sistem vrednosti. Mi sa Romejima i sa njihovim idolopokloničkim sistemom vrednosti nemamo ništa. Kako je svoj dvor uredio poput onog u Konstantinopolju, odlučuje, pazi šta je odlučio car Dušan, odlučuje da sveštenstvu da nove privilegije, a da bi sprečio svaki grčki uticaj, pošto su Grci poznati idolopoklonici, da bi sprečio svaki grčki uticaj, promenio je titulu nadbiskupa u titulu patrijarha, proglašavajući ga suverenim i nezavisnim od crkava njegovog carstva. Da ovo malo pojasnimo. Šta je uradio car Dušan? Nešto grandiozno. Sedište crkve je bilo u Carigradu. Odnosno, neki ga zovu Konstantinopolj. Pošto je tamo car Konstantin
koji je rođen tu u Nišu, osnovao grad. I tu je bilo sedište istočne crkve, a Rim je bio sedište rimske crkve. I onda je Rastko Nemanjić, koji će kasnije dobiti ime Sveti Sava, išao u Carigrad, odnosno Konstantinopolj, današnji Istanbul. Znači, Rastko Nemanjić je otišao u Carigrad i tamo dobio dozvolu od vrhovnog patrijarha, tu su sve sedeli Grci, on je dobio dozvolu od patrijarha Istočne crkve da dobije zvanje arhiepiskop i da osnuje arhiepiskopiju u Srbiji. Šta znači arhiepiskopija? Episkop, reč episkop, potiče od grčke reči skopos, što znači brdo. Episkop znači duhovni stražar ili onaj koji je na brdu. Episkop znači stražar, ali duhovni stražar. Episkopija znači stražarnica, duhovna stražarnica. Episkopija je mesto odakle se čuva i brine duhovno zdravlje jednog naroda na jednoj teritoriji. Episkopija. A arhiepiskopija znači predvodnica svih duhovnih stražarnica. Znači, arhiepiskopija je, da kažemo, vrhovna organizacija u jednom narodu. Arhiepiskopija, a ispod arhiepiskopije su episkopije. A ova arhi je na vrhu, arhiepiskopija. A iznad njih je patrijarh u Carigradu. A car Dušan kaže ovako: to tako više neće biti. Mi ne priznajemo grčkog patrijarha u Carigradu. Kaže car Dušan. Ko tebi daje pravo da ti postavljaš patrijarha? Ja postavljam patrijarha. Od danas naša crkva ima svog patrijarha i mi sa Grcima nemamo ništa. I mi baštenimo naš sistem vrednosti. Car Dušan postavlja svog patrijarha, koji će da kruniše careve i kraljeve, koji će da bude prvi među jednakima da brine o duhovnom zdravlju naroda. A ne kao Stefan Prvovenčani što je zvao papu da ga kruniše. Pošto su bili u sukobu ovamo sa Grcima, pa su zvali papu. Ne, kaže car Dušan. Mi sad imamo našeg patrijarha. Ne treba nam ni grčki, ni rimski patrijarh. Mi smo nezavisna, slobodna crkva i nemamo veze ni sa kakvom drugom crkvom. Neće niko sa strane da nam natura patrijarhiji da nam daje dozvole za arhiepiskopiju i za ovo i za ono, kaže car Dušan. I tako on formira na poseban način crkvu koja će da baštini određeni sistem vrednosti. Semitski, biblijski, izvorni, božji sistem vrednosti. Pa se dalje šta kaže francuski oficir. Ovo odvajanje od grčke crkve, od carigradske patrijaršije, ovo odvajanje, jezik i knjige koje su se razlikovale od knjiga kojima su se služili pravoslavci i katolici, neukost sveštenstva i naroda uopšte, jeres bogumila, pobožni ili verski zaslepljeni, koji su govorili da su bogougodni, glavni su razlozi što je grčko-srpska crkva poprimila karakter posebne sekte i blagoslovila najnepromišljeniji raskol. Kaže ovaj francuski oficir koji je bio katolik. Ali katolik u onom smislu da je sledio šta kaže vrh crkve, nije on mislio svojom glavom. Ako si pravi katolik, onda misliš svojom glavom, a ne neko misli umjesto tebe. A on kaže, ovo odvajanje, jezik i knjige koji su se razlikovali od knjiga kojima su se služili pravoslavci i katolici, znači crkva koju osniva car Dušan, odnosno postavlja na jedan novi, nije on osnova, ali je postavio na jedan, možemo da kažemo i da je osnova. Temelj je postavio Rastko Nemanjić. Pre svega. Bilo je tu religioznih ljudi pre njega, naravno.
Ali Rastko Nemanjić je bio, odnosno kasnije poznat kao Sveti Sava, on je bio taj koji je tu postavio jedan poseban temelj. Ali on kaže, ovo odvajanje, kaže, glavni su razlozi što je grčko-srpska crkva, ta nova crkva, on je zove grčko-srpska, iako nije tu bila nikih grčkih elemenata, poprimila karakter posebne sekte i blagoslovila najnepromišljeniji raskol. Ovo što je radio car Dušan je izazvalo da ova crkva prihvati jedan sistem vrednosti koji se potpuno razlikuje i od katoličkog i od ovog grčkog. I od rimskog i od grčkog. Da ova crkva promoviše kidanje glava onih koji ugrožavaju mir i slobodu i promoviše jedan sistem vrednosti koji nigde nema u svetu da se sačuvao. Ili skoro nigde. Mi nemamo zapisano gde se ovakav sistem vrednosti, porodica, patriotizam, puno dece, zdravlje i tako da je sve ovo što smo čitali i što ćemo čitati. Šta je uradio car Dušan? I sad pogledajte, zbog toga što je uradio car Dušan, na temeljima onoga što je uspostavio Rastko Nemanjić ili Sveti Sava, pogledajte kako ovaj katolik, francuski oficir, znači on nije pravoslavan, on nema nijedan razlog da priča pozitivno o ovoj crkvi koja postoji u Crnoj Gori i o sveštenicima. On je došao da ratuje protiv Crne Gore. Pogledajte kako on opisuje sveštenike u Crnoj Gori. Sveštenike ove crkve, za koju on naziva sektom, koja je poprimila karakter posebne sekte i blagoslovila najnepromišljeniji raskol. Car Dušan je napravio raskol, on se razdvojio od Carigradske patrijaršije. To je bio nepromišljen potez, kaže Viala de Sommier. Nepromišljen potez? Ne, to nije bio nepromišljen potez, to je bio vrlo pametan potez. I na osnovu tih temelja i temelja koju je uspostavio Sveti Sava, napravljena je teokratska država. Slušajte kako on opisuje sveštenike. Da vidite kakvi su sveštenici u teokratskoj državi. Bez obzira na različita mišljenja, pogrešna tumačenja kojima se služe sve sekte, nesklad načela i mnoštvo čudnih protivrečnosti, treba priznati, kaže, pored toga što ova sekta je ovako čudna i svakakva i nepromišljeno se ponaša i tako dalje, to po njegovom lošem poznavanju teologije. Slušajte šta kaže. Treba priznati da pravoslavno sveštenstvo, misli na sveštenike u Crnoj Gori, u teokratskoj Crnoj Gori, mora se priznati da pravoslavno sveštenstvo čini onu dobru stranu na koju treba skrenuti pažnju i najstrožem posmatraču. Ako hoćeš da im nađeš mane, teško ćeš im naći. To sveštenstvo koje je danas najuzdržanije u razgovoru, znači ti sveštenici paze šta pričaju, najumerenije u propovedima, drže umerene propovedi, najrazboritije u predlozima i prefinjeno u dogmatskim ulagivanjima. Tako on to opisuje. Prihvatilo je pravilo da ne treba vređati nikoga. Sveštenici u teokratskoj Crnoj Gori su prihvatile pravilo da nikoga ne treba vređati. Treba pričati pametnu priču i pokušati zabludele privući na pametnu stvar. Nećemo nikog da vređamo, nećemo nikog da nazivamo jereticima ono kao što rade ovi u inkviziciji. Ne. Nikoga ne treba vređati. Pazite, ovo je početak 19. veka. Zamislite kako je bilo pre toga. Još su bili strožiji kriterijumi. U svakom slučaju, istina je da su kod aktuelnih otaca pravoslavne crkve, on opisuje sveštenike u teokratskoj Crnoj Gori, kaže, istina je da je kod aktuelnih otaca pravoslavne crkve nesuglasice u punom značenju te reči umerene i podnošljive. Znači, ako se oko nečega ne slažu, to je umereno i podnošljivo. Nema da oči vade jedni drugima. Tamo gde preovladava pravoslavna vera, ljudi druge veroispovesti
nemaju razloga da strahuju da će doživjeti sudbinu Kalasa i Sirvena. Ko su Kalas i Sirven? Kalas je bio lažno optužen krajem 17. veka, 1698. Bio je lažno optužen da je ubio sina kako bi ga sprečio da se odrekne protestantske vere. A ovaj Sirven, koji je živio početkom 18. veka, 1709. do 1777. On je osuđen na smrt jer je bio okriljen da je ubio ćerku da bi je sprečio da pređe u katoličku veru. A slušajte šta kaže ovaj Francuz. On kaže šta se kod nas radi, kako se ljudi koji drugačije misle ubijaju i proganjaju. A slušajte šta je u teokratskoj Crnoj Gori. Kaže, tamo gde preovladava pravoslavna vera, mislim na veru koju je vidio u Crnoj Gori. On o tome priča, ne priča o religiji Grka i njihovom pravoslavlju. Kaže, tamo gde preovladava pravoslavna vera, teokratske Crne Gore, ove crkve o kojoj ja pričam, koje je uspostavio na poseban način car Dušan ili je odvojio od grčke patrijaršije. Tamo gde preovladava pravoslavna vera, ljudi druge veroispovesti nemaju razloga da strahuju da će doživjeti sudbinu Kalasa i Sirvena. To što si ti druge vere. Pazite, ovo je početak 19. veka. To što si ti druge vere. Niko neće da te dira. Njegoš kaže, brat je mio koje vere bio. Ako si ispravan, ako si pošten, ako si moralan, ako ne činiš drugima ono što ne želiš da drugi tebe čine, ti si naš brat. Isus kaže, ko nije protiv nas, sa nama je. Kad Isus bio sa učenicima, pa su, kaže, Isuse, kažu ovi učenici, Isusovi učenici, tamo ima neki koji isto isteruje demone i tamo nešto propoveda, da mu zabranimo to da... Kaže, pustite ga. Ako Bog preko njega radi, ako čovjek živi ispravno i moralno, zašto da mu braniš? Ko nije protiv nas, sa nama je. A njega što su optuživali da promoviše ubijanje Turaka i tako dalje i šta sve ne. Ne. Njegoš je promovisao likvidaciju svih onih koji promovišu smrt. A takvi su bili Turci zulumčari. Bili su Crnogorci zulumčari, sa kojima za Njegoš nemilosrdno obračunavao. Možemo da čitamo istorijsku literaturu o tome. Ima odlična knjiga od Jefta Milovića, imate na sajtu o drugom Petroviću Njegošu. Koga kritikuje da je promovisao mržnju prema Turcima. To nije tačno. On je govorio o Turcima zulumčarima. Turke muslimane je poštovao i s njima je se družio i sarađivao koliko je bilo moguće. I on kaže, brat je mio koje vere bio. Početkom 20. veka izlazio jedan časopis koji su objavljivali muslimani u Jugoslaviji. Muslimani na prostorima Balkana. I na naslovnoj strani je pisao taj citat Njegošev, brat je mio koje vere bio. Imam taj časopis, jedan koji imam jedan u elektronskoj formi, ostavit ću link u opisu ovog videa koga interesuje da pročita. Da pročita. Znači, u teokratskoj Crnoj Gori mi te ne pitamo koje si vere, nego kako živiš. To kaže francuski oficir koji je bio katolik, koji nema nijedan razlog da priča pozitivno o pravoslavnima, pošto postoji navodno sukob između Ne, nikada nije bio sukob između pravih pravoslavaca i pravih katolika, nikada. Oni su živjeli u slozi i u braći. Između pravih muslimana i pravih katolika, između pravih muslimana i pravih pravoslavaca, nikada nije bio sukob. Oni su živjeli kao braća, jer su znali da postoji jedan Bog. Samo neznabošci mogu da se kolju između sebe, zbog religije. Ljudi koji su ozbiljni, oni znaju da je jedan Bog i da smo svi stvoreni da živimo kao braća. Kaj je priča? I to priznaje tamo gde preovladava pravoslavna vera. Ljudi druge veroispovesti nemaju razloga da strahuju da će doživjeti sudbinu Kalasa i Sirvena.
Slušajte dalje šta kaže. Srećna bi bila moja zemlja da ta neumoljiva netolerantnost, taj svirepi neprijatelj ljudskog roda nije često i kroz dugi vremenski period palila buktinje gnusnih progonjenja. Srećna bi bila Francuska, kaže, jer u Francuskoj je bio progon svih onih koji neće da prihvate zvaničnu religiju rimsku. Kaže, srećna bi bila moja zemlja da u mojoj zemlji ima ovakav pristup religiji kao u teokratskoj Crnoj Gori. To je veština. Da ljudi svojim životom ne da ubijaju svoje neprijatelje, nego da ih pridobijaju za prijatelje. Ti nisi otvoreno neprijatelj protiv nas, ali imaš predrasude i misliš o nama sve najgore. Sad ćemo mi svojim životom ti pokažemo da si u zabludi. Naravno, ako budeš atakovan na nas, branit ćemo se i loše ćeš da prođeš. Evo, mi smo te primili. Ti si do juče hteo da ratovao si protiv nas, Francuz. Evo, mi te prijemo. Hoćeš da vidiš Crnu Gore? Evo, da vidiš kako mi živimo. Pa idi posle pričaj šta si video. Ako hoćeš, možeš i da lažeš. Dalje kaže, slušajte šta kaže ovaj francuski oficir koji je religiozan na svoj način, on je katolik. Slušajte šta kaže. Ja se ne plašim ni popova, ni đavola, ni pakla. Nemam nikakvog razloga da laskam bilo kome. Ali želim da kažem da sam video da su u Crnoj Gori sveštenici u većini pravi Hristovi naslednici, verni čuvari njegove doktrine i dostojno oruđe učenja. To su istinski potrebni sveštenici, možda jedini koje treba zadržati. Ako imate u obzir obaveze koje ispunjavaju, teške poslove koje obavljaju, ako cenite njihovu revnost da pomognu vernicima, bez obzira na sezonske nepogode, noću i danju, svakakva odricanja, njihovu nesebičnost, privatni život, ulivanje poštovanja, jer zbliženi s narodom treba da posluže kao primer, onda ćete priznati da je to onaj najčasniji sloj manastirskih starešina. Pogledajte kako on govori o sveštenicima u teokratskoj Crnoj Gori. Kakvi su to bili ljudi? Zato je država mogla da bude taka. To su bili ljudi koji su bili primer narodu. U svakom pogledu, koji su se žrtvovali za svoje, koji su izabrali da budu prvi, tako što će da služe drugim ljudima. To je ono što Isus rekao, ko hoće da bude prvi, da bude sluga drugima. Da najviše pomaže društvu i zajednici. Upravo to i jeste sistem crnogorske upravne vlasti i pravilo ponašanja utvrđeno u ovim surovim planinama, u narodu koji smo se mi drznuli da nazovemo divljim. Mi smo ove ljude nazvali divljim. Pa to su ljudi najpožrtvovniji, najmoralniji. Dovoljno je da pravoslavni sveštenik nešto poželi ili kaže, pa da i narod postupi na isti način. Zašto narod sledi ove sveštenike? Zato što su sveštenici svojim životom pokazali da su prijatelji narodu, da su vođe narodu, da se žrtvuju za narod, da su prvi u službi drugima. I narod ih zato poštuje. To je prava religija. Nikada pravoslavni vernik neće proći pored popa, a da ne skine kapu. Iz poštovanja. Prema tom čoveku koji se žrtvuje, koji daje sve od sebe da ova država i ovaj narod bude moralno i duhovno izrastaju na sve druge načine najbolji. I da može da se hvali da je najslobodniji narod na svetu. Zahvaljujući ovim sveštenicima, ovaj narod je bio najslobodniji na svetu. Kaže, pravoslavni vernik jednu ruku prinosi grudima, a drugom uzima popovu ruku i celiva je s poštovanjem. To isto čine i svi ukućani, bilo kojeg ranga da su, kada pop ulazi u kuću. Izražavaju poštovanje onome koji najviše služi drugima. Ne možemo mi, pope, da služimo ko što ti, a možemo da se trudimo i da ti izražimo poštovanje zbog velike žrtve koju ti činiš. Ali ti popovi i njihov verski vođa, vladika, oni vode državu. Oni vode državu.
i narod ih sledi. Ali oni vode državu u skladu sa Božjim zapovestima. Teokratska Crna Gora. Čitamo dalje. Ja ne čitam sad tematski, nego onim redom kako sam u knjizi nailazio na te neke najzanimljivije citate. Imate ih, imaćete priliku uskoro da tu knjigu imate i da možete da je pročitate celu. Dalje on kaže, najčešće se žene zaklinju u ljubav, ali bezuslovno zakletvu i traže. Znači, žena se zaklinje u ljubav prema svom mužu, ali bezuslovno zakletvu i traže. One izjavljuju, znači žene izjavljuju, da pristaju na smrt ukoliko iznevere. Ako izneveri muža, sprema sam da poginem. Ali, isto tako, zaklinju se da će ubiti ako njih iznevere. Žena opasna, pravedna, vredna poštovanja. Spremna da ubije. Ako izneveriš i obrukaš porodicu. Jedan ti je sud. Četvrtina godine protekne u praznicima. Četvrtina godine praznici. Ljudi praznuju, vesele se, uživaju u životu. Četvrtina godine praznici. Ako im se još dodaju krstne porodične slave i slave pojedinačnih zaštitnika, što će na kraju u prvom redu nauditi načinu života. Neće onda puno vremena da rade, da zarađuju pare. Zbog neiskorišćenog dela dana koji nije ispunjen Božjom službom, bez sumnje, vera nalaže, a zdrava politika želi da ujedinjeni narod slavi Gospoda. Ujedinjeni narod slavi Gospoda, imaju praznike. On to nije baš najbolje razumeo. Ljudi rade preko dana, uveče im praznuju. Nije to sad ono, ali praznici su više od četvrtine dana u godini. Slušajte sad ovo, kako on opisuje praznike u teokratskoj Crnoj Gori. Kaže, u praznične dane sablažnjavali su me, šokirali su me. Posebno stalna pucnjava, puščani plotuni i zaglušujuća buka zvona. Sablažnjavala ga stalna pucnjava, puščani plotuni. Igra se, peva se. Veseli se srpski rode. Radover! Sele se ljudi. Pucaju iz pištolja, iz pušaka. Nisu imali automatske puške, kao što ja sad imitiram, ali... Šta je sporno? Raduju se ljudi. Vesele se slobodi. Mi smo najslobodniji narod na svetu. Francuz. On se sablaznio. Ja puci, nema da pucaš to. Možda me pogodi. Miri se, budi miran. Primetio sam ipak da se ti nemilosrdni strelci uglavnom drže na pristojnoj udaljenosti od crkve kako ne bi ometali Božju službu. Znači oni se vesele, pucaju iz pušaka, ali tamo malo udaljeno, da ovde gde je Božja služba u crkvi nikoga ne remeti. Pazite dalje. Religija teokratske Crne Gore. Koja su pravila? Slušajte ovo. Mlade devojke dolaze u crkvu samo 2 puta godišnje. Na Uskrs i na Božić. Mlade devojke, koji njih sudate. Ne dolaze tamo da se eksponiraju, razumeš, da ih drugi gledaju. Oni su kod kuće, dolaze samo na Uskrs i na Božić. Biće situacija kada će da dolaze češće. Sad dolaze samo na Uskrs i na Božić. One se pripremaju za udaju. Neće da se eksponiraju. Ko na vašaru. Samo 2 puta godišnje. U crkvi žene se nalaze odvojeno od muškaraca na jednoj rešetkastoj galeriji
iznad glavnih vrata, tamo gde se u našim crkvama nalaze orgulje. Žene su na galeriji. Znači na prvom spratu. Ima galerija gde su žene. Muškarci su dole. I nema ono da tamo su žene, a ovde muškarci, pa ono, odlače pažnju, muškarci ono, dzveraju, razumeš, gledaju. Ne, žene su gore. I tako je kroz istoriju bilo. Žene su na galeriji, muškarci su dole. I nema muškarcima da se odlači pažnja. Muškarci, žene, deca, svi stoje od početka do kraja obreda, uljudno i gotovo nepomični. Tako nalaže vera. Znači, ozbiljni disciplinovani, slušaju poruku sveštenika. U tom pogledu pravoslavni vernici su veoma savesni. Isto tako, nikada nećete vidjeti da u crkvi razgovaraju. Znači, nema priče u crkvi. Ukoliko ste ipak videli da neko priča, onda su se sigurno u blizini nalazila dva Francuza, pa je jedan od njih ispitivao pravoslavca, a ovaj odgovarao samo iz poštovanja, ali tako da ga ne postiče na razgovor. U crkvi samo Francuzi pričaju. Uostalom, ne opažaju se nikakvi znaci, smeh ili nepristojni pogledi. Nema nepristojnih pogleda, ono pravi grimase, krevelji se. U crkvama nema orgulja, niti bilo kakvih luksuznih ornamenata koji bi mogli da odvrate od pobožnosti. U crkvi nema nikakvih predmeta koji odlače pažnju. Sva pažnja je usmerena na sveštenika koji obavlja službu Božju. A ne neke druge stvari koje će da odlače pažnju. Niko se ne usuđuje da pljune na zemlju, pošto dole je bila zemlja, jer bi to predstavljalo svetogrđe zbog kojega bi krivac bio sramno oteran iz crkve. Očigledno da oni njihovim crkvama tamo u Francuskoj pljuju na zemlju. Kaže, ovde toga nema. Psi se ne smeju uvoditi u crkvu. Očigledno u Francuskoj uvode ih dođe. Dama sa kučetom u crkvu. Psi se ne smeju uvoditi u crkvu. Ukoliko se desi da izmakne pažnji, jure ih. Sa njima postupaju svirepo, pa čak i ubijaju ako ih uhvate. Da pas uđe u crkvu. Država popovima dodeljuje jedan komad zemlje koji treba sami da obrađuju uz pomoć familije. Oni predstavljaju primer bračne vernosti. Znači, država da svešteniku komad zemlje i on se od toga izdržava. Nema platu. On je dobrovoljno prihvatio da služi narodu i to mu je na čast. I zato će da bude poštovan. Sveštenici predstavljaju primer bračne vernosti. Kaluđeri ne jedu nikakvo meso. I daju svojim životom primer kako treba da se živi i šta da se jede. Da bi se branili od turskih skitnica, mnogi sveštenici iz pograničkih krajeva, čija su prebivališta malo udaljena od crkava u kojima vrše službu Božju, primorani su da stalno nose oružje, kao i ostali meštani, a kad nisu na dužnosti, i oblače se poput ostalog stanovništva. Sveštenici naoružani, brane narod. To su pravi sveštenici u teokratskoj državi. Prilikom svadbenih svečanih ručkova, sveštenik je po pravilu ceremonijal majstor. Znači, kad su svečani ručkovi, sveštenik je glavni tu čovek. Najavljuje zdravice u čast mladenaca. On je kao neki voditelj na guslarskoj večeri ili na nekom festivalu. Kaže, najavljuje zdravice u čast mladenaca, improvizuje svadbene pesme, započinje pesme koje drugi predlažu posle njega. Uskoro se, sveštenik peva, kaže, započinje pesme koje drugi predlažu posle njega. Uskoro svi postaju življi i žagor počinje da liči na graju. Međutim, sve prolazi u najboljem redu. Sve prolazi u najboljem redu. Dalje kaže, postoji jedna čudna stvar koja govori o slozi ovog naroda. Pazite šta je začudilo
ovog Francuza, postoji jedna čudna stvar. Ovi skupovi, ovi divni prizori, nikada se ne završavaju orgijanjem ni svađom. To je njemu čudno. Zašto mu je čudno? Pa zato što se takve gadne stvari rade u njegovoj državi. Ovi skupovi, ovi divni prizori, znači to je svečanost pristojna. Nikada se ne završavaju orgijanjem ni svađom. Kao što je slučaj u drugim zemljama. I evo, da pročitam još jedan citat za ovaj put. U Crnoj Gori nema bogataša, ali nema ni siromaha. U ovoj zemlji ne postoji prosjačenje. Vi kad dođete na zapad, imate beskućnike, imate prosjake. U teokratskoj Crnoj Gori toga nema. U ovoj zemlji ne postoji prosjačenje. Ta ljaga koja optužuje, to leprozno stanje država koje javno svedoči protiv nesposobnosti vlasti, u ovoj zemlji ne znaju šta su prosjaci. U teokratskoj državi nema prosjaka, nema beskućnika. Ta ljaga koja optužuje, to leprozno stanje država koje javno svedoči protiv nesposobnosti vlasti. Prosjaci i beskućnici u jednoj državi su slika nesposobnih ljudi koji vode tu državu, kaže francuski oficir Viala de Sommière. U ovoj zemlji ne znaju šta su prosjaci. Nema ni bogataša, nema ni siromaha. Oni se ne bave materijalnim stvarima, samo onoliko koliko im je potrebno da bi mogli da se bave uzvišenim stvarima, duhovnim stvarima. Čovjek je duhovno biće pre svega. Oni se bave onim što je Bog dao da se ljudi bave. Onim najuzvišenijim. Dragi prijatelji. To je bilo sve za ovaj put, dragi prijatelji. Ako da Bog, uskoro se vidimo u sledećoj emisiji, gde ćemo nastaviti da analiziramo život i sistem vrednosti u teokratskoj državi Crnoj Gori. Pozdrav! Oj, vučadi moja unčadi, vi ne znate o čemu se radi. Kazat će vam gusle naše drage kad su muške dopanule snage. Tada će vam ovo biti jasno, što ja idem da poginem časno.